Iya. Apa? Anda. Barar. Değil vatandaşı. Tarttım. Dakika video atatasın mı? Ne? Koca yürümeyin. Psikiyet duruşu hançer bilmiyorum. Ha? Ne? Ben bir hayırlı bitmesin. Dersin çok bir yere kaldı. Alın siz de ayınlara mı? Ben kana kayak. Ay, şahsan bayla hiç kalanında. Siz de tutun. Kilo içmiyorum. Salam. Beş bıçağı gördüler. Güler taşıyla. Bir buradası bir yaktan nurladak, bir yaktan birisi nurladak. Oynuyorum. Kana hoşuma kaysıttınız. Kana bile nasıl endindin? Zaten buna ne bileyim tane bar spin mi? Shunday canımızda
Жакшынакай болду да, ошондой белгилүү болуп. Раз жакшынакай жерден алды, буюрса, жакшы адамдар, жакшынакай балдар. Эми ушул эки бала бактылуу болсун. Жакшынакай үйлүүлөрдөн болсун, ата-энесин сыйлаган, ыймандуу келин болот, жакшы келин болот. Мына карачы, момундай бир туугандарыбыз ушуларды таанып, билип дегендей, ушулар келсе чай берип, жакшынакай келин болот. Нарбек менен Айнур дагы көп жашагалар, ден соолукта болгулар. Ушулардын сыйын көргүлөр. Ушинтип эле балпаңдап эле чыгып тургула, ушинтип эле. Бир туугандар баарыңар аман болгулар. Ушундай дайым ушинтип эле жакшы болгондой эсептеп баарыңар ден соолукта болдулар. Ишиңер ийгилик болсун баарыңардын. Өнүп өскүлөр баарыңар. Баарыңарга жакшы нерсе каалганда жакшы. Баарыңар тилеген ойго деңерге жеткиле. Максаттарга жеткиле. Ошо. Жакшы келин болот. Ошол эми. Биз да эми свадьбаларга баралы эми. Ай, мамам. Алып келди. Алыңыздар эми. Çay reçetini alıp koymuşlar. Böyle bölmeyle o aynen nalbayatlar bilir namaz okuyayım. Al. Albay koşan böyle. Dastan bak. Sen yaşlı mısın? Oğluma balam dumay. Кудан жайнан айнарбы да? Кудан жайнан кеп кылбайсыңарбы дейт. Кудага мен өзүм бардым, чоң куда болуп. Андайын Эсенкан агам, анан кайнагам, атанын ордуна ата болуп барды. Кайлап турабыз. Şu mayalanganı bölüp sandakı çıkıyor. Bunu alıp kaldım. Жақсы келді, зиян тибей. Ниетің жақсы. Эми шул тасмадан алып алганың да жакшы болуптур. Эми любой нерсенин bir жагы жакшы, анан bir жагы кичине жаманыраак болот. Өзү айтканда жаман жагы жанагы кезүү кайтат. Кезүүдөн коркпой деле калдым. Жакшы жагы болчу болсо бүтүн билесиңер да бири-бириңерчи. Бири-бириңерди аяйсыңар, ал мындай, ал тигиндей деп түшүнөсүңөр. Баягы неметип атты дегенде айтып аткам деген тиги Нарбек калпер алаксытмыш болуп деген тиги кудасы менен арак ичип атты экен көчөдө. Карасам да жолдо турушкан. Эми анда бир четинен билбөмүз ой Нарбек эми деген опытный болуп калды, анын жөнүнө деген батыл узатышат булар депчи. Нарбек пейлиң жакшы. Eң birinci Kıdır Ake'nin sözü var, peyliğe doğru. Bapırağında peyliğin jakşı. Ançamıncak içine gençlikler olsa bapırağındalarını oğundap getilasın.
şol Canlı menen. eğilinde oldu degen. Degen. Nasıl? Toplayın siz hemen koşun. Dünyada alıp da kentlerinizden. Üçüncü etajdaki anladı. O sonunda yol. Bul geldin dağı. Dünyada alıp. Artık ne kadar? Bir gün de öyle iddiayla cazip ettik. Sen tıklıklı. Kalgan. Yine imbolcu olsa artık ne? Bir sultan. Yok bu. Nurlan. Hem sen düşünüklü jakşı olacaksın. Gevrenin baldarı degene menden murun alıp anımın da burun surun etu antıkıntet. Negizi degen o baldarına ayavay jakşı baldarda şu oydan degen göz tiyesin. Sen dağı degen eme imandığı bir jakşı koluktalgın. Görün söz aytışat, aytı yerini alıp aldı hanımdır. Baldarım tenis baldarını alıp ayttım. Şu bir kişi ayttı, maşina menen ayaldı degen şaşpay tandavalı dedi. Gelingizler hem. Abla. Tezden tosunlarımı kaldırmayalımızlar hem. Жақсы söz söyledi. Aldı. Alыңыздар hem. Şu tosqa qo'shilam deganlar aldılar mı? Qarach. Endi degan tos söyledi şu. Jekere mağa emas, baringizlarga da tegishar bo'ldi. Erbek, endi bugungi o'tgan tantayım tutmasın. Ben sayıvay yıl başı vaktlarda buyursa jalakla toyda oturat başlıyoruz gerek. Toy olana versen. Algan gelin Camşakay amcakta gelin basın. Şu bar uzda tartıp bala kralı jirgecekti olsun. Tilegen tilekler kabul bolup den sotlar için basın. Tasarkın daimuşday yaşlıka jayılıp konu küçük jüre. Özümde den sorun için basın. Özüm aytандай bu gözünü kaytarıp kalasın be. Ulan tağıranda. Endi şunu bar bo'lur. Жақшына қай той olana versin деп алып қоялар. Rahmat. Aytganingizga. Sağ Şu tostu Alыңыздар hem. Asaqram tosunu alыңızlar. Gel hadi gel. Geldiler. Gel bu tos asaqram tos söyledi hadi şöyle. Suyunbek algılasınlar orta jegelerin. Ha bu videosunu almaydı. Tamam mı? Videonun kızlar Gel. Hala video oldu mu? Hay Allah. Sokmasa da. Çoktan aldılar. Al bunu çok iyi. Gel lan. Ulan özüne kalma oldu.
Mine bayağı жақшырыңыз бар ғой. 100 грамм деп тұр. Аз десене 100 грамм ішіп тұрмай, келелеріңді тапқаныңыз теміне. Ертең боллап мен, ертең ғана қайтам көремін. Қойып тастап қойып барамын. Тұтамыз Ulan! Ama da basay. Başkaları var mı? Bas. Senin sağa suratlayı var. Bas. Bas. Bile koyun. Bugün kalımız. Hadi bakalım. Zakat. Сразу тост сөйлетеді. Келіңіздер әмен, ардақты өжелер, жестелер, туғандар. Бардыңыздарды біріншіден кіріп келген жаңы жылыңыздармен, жаңы жылыңыздар жақсылықтың, молчылықтың, тоқчылықтың жылы болсын. Екіншіден жесте алып атқан бүлеңіздер көп болсын, ақшалықтай болсын. Сол сіздердің ырыңыздарды даған, сіздердің тұқымыңыздарды көбейткен жақсы, мықты, елсей мықтанған келіндерден болсын. Айнұржан Мөкөңөр, келін ұлдарыңардың, қыз ұлдарыңардың чайын ішіп, бақыттылы болыңыздар. Бұндай дастарханыңыздар жаман жақсылыққа дайынсыз. Соланан бардыңыздарға үй бүлелік бақыт, бар болыңыздар. Ешіңіздерге алған игіліктерді қалаймыз. Сол жаңа жылы жақсылардан болсын. Бір кесе келіп қалып тұрып тапқырым. Постоянно маңдайымда бірдеме жүріп бүгін бір қызық болып па? Ол столды өрейін бісілі? Столды бақ ол арақсарақ қалмақ болсын. Ар үйді ақсақалды қары болсын, балпайған бай бичесі дағы болсын, келіні кербезденіп бой көтербей, жанында жарқылаған жары болсын, келіні кербезденіп бой көтербей, жанында жарқылдаған жары болсын. Чоң ата бардығына қалыс болсын, чоң ене суық сөзден
алыс болсо